niä Ngai nä amakä tie he madamu inä tia hunjia othe wetwo Ciro wa Auckland na nä kwaria horo wake kidogo na tondå ndarä tie ciakwa no rä u kä indä mwä re Ngai ndonaga kä rä ma kana nduma agä å ka kå hingia å rä a bangä te kå hingia. Ciro wa Auckland is right na Ciro wa Auckland ona mwaigua kä ruma noguo ararumana nä ma ti må theru na ti må thingu arahå thä ka ta witness against all these false prophets. Prophecy yakwa ya 2025 ndarutire mweri 30 December last year nä ndoigire kanitha nä igå thira no mä thikä rä rie, it is pinned here. Na Ciro wa Auckland arahå thä ka kå manä ka nä getha magä å ka kå ninwo matikanoiga nä matierä two nä ndoigä te å guo må thikä rä rie wega. Ciro wa Auckland is being used like a witness against these false prophets. Na nä kwä ra kwaria nakio harä arä ruta wä ra wa Ngai no tiga gwä tukania tiga kå ruma andå kä rekanä ro kiugä te atä må ndå å rä wothe å rä rumanaga kana å rä rakaraga nä arä tuä ka wa gå tuä rwo ndå gatuä ke witness na we coke å tuä ke nä å gå tuä rwo no hå rwo iboko ciganona. Na kaå ndå kangä wagä rä irwo nä kå understand Ciro wa Auckland nä atä caitani ndahotaga må ndå må thingu no caitani akå hå raga tondå wä na wä hia thä inä waku tiga kå rumana ruta wä ra wa Ngai å cio hetwo tondå nä å horo wa ma. You are a witness against the false prophets. Oguo wä nyihä rie Ngai no here ndå gacoke kå rumana wamenya å ndå waigua wä na å ndå ra understand wamehia ma må hunjia andä rä ra å tegwä tigä ra. God has raised you as a witness against the false prophets. And it is true. Makanitha mothe nĩ marathira. Nĩ ndoigire ũguo mweri 30th of December last year. Na andũ acio othe mwaga gwĩciria kerĩ mũkũgũthwo nĩ Mwathani Jesu. Tondũ ndeto icio mũhunjagia cia gwĩtongia inyuĩ enyewe tiguo warĩ mũbango wa Ngai. Andũ makahinyĩrĩrĩka makanitha manyu na no mũramera mũkamera. The reality of the matter is that this woman is standing as a witness against your actions. Ngai ndekaga ũndũ atebangĩte. And God can use any person. And mũkũrika he igua hũthĩrĩte bunda. Mwĩmenyererei mũno. He does not see any mountain, any hindrance when he is about to do what he wants to do. And he is going to do it before the end of this year. God bless you.